Ki kali ki badon new registration number na Assam kila syabat bat syapan pai din try no tang Maria poi haki benta ka umyam ripoi district hadin baki nong yalam ka all Meghalaya Tourist and Taxi Association kila penlong ya ka jing up ketem ya ki kali Assam ki batmu ban kiu shanong ba shlong. Katay ka jing sya pan pai din try ki kali Assam kadai halor ka jing siu bamar kliang jong ki try bat kinong nya kali tourist khasi ki bala sya pan pai menta ka singi ka arpo tarik unailar hagi benta ka khana para hagi nong shong shnong ka Assam tang namar ka jing ja sya thombor jong ki katu katni ki kali Assam haki riu shim kabu haga jing ja nen ka singi ka khandai tarik unailar hanong ba shlong kinong yalam ka all Meghalaya Tourist and Taxi Association wat lai kila pen pai den tra ye kali Assam ye kali kamai ne kali shimet ru handrai kila pelaj pat tang ye kali ki bakit marbam ki bala ban kiu shanong ba shlong laj nang tai ki wei pat la pen pai den trai lut baro habakaran skila pathai khubor na kaliang kinong yalam jong ka association kila ong bakani kadai ka jingi khi jong ka sang ki SU na kaliang ka association ka klamdan kano kano ka jingi khi bat kani ka jingle jong ki bana Assam ban bat bat ban thombor ki kali Meghalaya hne ka stem hakhana para kadai ka jingle don bor bat ka bakla bat la ongru ka bala penlong ya ka association ban hab ban hiar madan ban bat iki kali Assam kadai bakila sedang hi maki bat menta kidang bat tang nang ni na umyam yo lese kan poi ban pelong ya ka association ban lej bat bat ban khang sendon nadu na jorabat ya ki kali Assam pun ya kepada untuk ini sedang pinapuasam news menen dan ka beri ka voice message kepada kelapan yang pan kali ML ada taksi kuat citi itu hi kalau aja kelapan kali ML dan ka buat kali ML tulis taksi buat kali private buat adu kali juga magistrate dan ki ML jiru tu no jadi kulit tak megan ya kim syai nanti untuk mapi untuk hi kalau nak ada yang cuma ipat penting yang dulu nak ada yang cuma dan ipatkan ya kecil di kelak kuas sedang ni masih sedang kalau kali kan ipatkan kali kajing ya pat kali gitu minta kali bet nambah ke mengalah ong men dari kelak sedang nang kena kuasam na po border nang ki tinggi rung imban si kemungkinan nyak kali kemain nak jelam Meghalaya ni na po Shillong baik ni hapannya lek kunjuk kembaki lek yang ini tinggi produk pasnam tinggi balik ke maiste na po jero pahi kila penpai tinggi ru menta ni yang dengan po damsat kembaki menta ni hapanan si de dan ni ban numsya ban ucapo social nakaliang ka social media hadu men kat ni kepor kasiyok tang ko ko manam step by kren bat kinong ilang ide hi gitu kinong ilang jo terus taxi okay na po train pada po ka Assam kiba pini iya bat istili bana Shillong di balik citi ni da ki nakalang jungi yang baik da pikwa banginya pekut no ika jing kamai tang po border tingi ngilalong kiba kloy bat nakalang jungi ngin sok thai ya sila sai la sini kadang dot biang kan beli kecil ya bat kali nama kiti nak stang tingi lu kemudian sang jadi bat ku dan ini nampak lah nama lada kiti nanti kita ngai biteng ngiru ngini biteng balada kiti nanti kita sange ngiru ngin sange kajian ya really kadai juga KSU dan bertahan lah te ba kiti kina po Assam pada tai ki penjulor ka kali turis taksi jumi alai kali kita penjulor bat kajing berngam kala don ladu ngin jami kidon ki message ki wat ki khang be ko jorbat hote teka pelong ini do bagaimana kali jaka lada maki nanti kila khang kila khang nada kila le ki badon kan kamdai kata ka banong ki ban le dan kila Shillong le dan bor ki pelong ibar ko lum lah ni para driver baro bagi ni le kunju hai kani ngan ong ti kamdai ka sian ban kong bakile nang kena border nani kinong ilam ki agency beber pe nang oh ni ong ti kamdon nakaliang kinong nya kali kamai kinong kadala indak nang no jingi ki di tangan tai di benda bakila sedang nanti ni liman si ban apa back kelai kali Assam di bawah musuh Shillong bangin back kelana ni dapat dalam sai lesi mentasi kendai ni dalam sai ya lesi saya ingin sedang senang kena pojar bat balik lagi kata kadega strong message ke bangin ai kita dalam Assam mesti bat ke sarkar ni kali ya beri benda kani ke ngapi ni pol ngai siba kalian ke sarkar kan patron menuburubatkan alor kali kita le ni kesapan ben jogi nong nya kali kamai ni kali ibrio kali simet ki balik cepo jela Assam mana sindawai ni di kijing kam cuki nak kali government empat tahun bagi minister dengan iban pen dan
kumbap lai I kisnam hadap dibangi ibu jeki tang nak kitok ke sorka keladon ke ke pan pressure ini kinongnya kali kemai mo ke salah ni pan ba ngingin sange no in le tan ri menta nak kalian ke kat bangayok bol mem step kalian ke kulit tu bangayok bol ba nak kalian komen pat don ni kijing ban pha message polis po asam ni saka sorka asam ban don kijing da ya ki kali ml ji ki ban siti kali shimet kali ml ji ba kali tu aduh benta pat don dengan suka nak koi kalau bahkan ni hang panidan mentah ini ki magistrate DSP nuduk John Riboy ini kini plate kursi nang ngentam idon kijing trailang kata ke masuk tenat sunat ini ki nong nyak ni kamai memang idon kijing kan sutu apa yang ki ba inum don penunu kalian jui ki nong nyak kamai man pemi ko ri ura ni kadon kijing kumar hakan ni cakap masih Akabaya dari bakani kompas kali ini taksi ani a. Ini miam. Kalau ini penting kino kali pada ki komersial di paket marbang mati paket di marte yang teksam ni kama pendek karena mentang iyo itu video iyo itu information nanti nak buat jorobat kita buat itu ya kan kali kata ni seorang ni nak marbang itu sedang mati anda itu menangi pelat kali marbang mati sanki mentang ini nak liang jungin nirung ini stom ni penginta Temu kejumpa di implementasi kali ES kebijakan ES hanya kubai-kubai presiden tadi ke Asmatal Nagalan sistem ini kita kasih itu kebuan sini rumah mikro pendek kali ES kebumut kini kebuan kap private vehicle two wheeler terlibat ini buat dibangkit marba mati kompetrak itu tadi